Halo guys. Iyo guys. Sedang mana guys tuh? Sada malah badak-badak guys ha, tapi wak KPK luar guys. Oh, iyo guys, awak nonton Rogen lah guys, kagoyang-goyang perai. Nonton Rogen apa karaoke warancak guys? Karaoke tu piti keluar tuh mah guys. Tapi piti wak banyak guys. Ma piti banyak kok, untuk kau makan sih payah. Tapi wak kau makan perai. Lain bisa di sini makan perai guys. Lah dandan guys, cantik-cantik di awak kalan arati oregen tu. Biar awak nak ancak nyoca lihat di orang ancak luak dari arati oregen tu. Oh, pakai sepatu tinggi apakah pakai bot wak guys? Iya dong, kita pakai boot saja. Kita kalahkan arati orogen itu, biar kita yang cantik dilihat orang guys. Oke guys, OTW guys, ditunggu di TKP. TW. Halo guys, the Friday Street kita cantik. Kemana berdua kok? Hei, ayu siapa geduh-geduh kita? Lihat dulu dong siapa elu. Jangan seorang mengecek, kok jaga kampung kok mah? Jaga kampung, bintangnya kok mah? Bintang bintang film hantu-hantu. Semua orang mengecek si situ kok mah. Kape kemana berdua kok? Biasalah. Kamu tahu nggak? Kita nih mau nonton Orogen, daripada kerokes itu, kan kita bayar. Nanti kalau kita lihat Orogen, kita dapat joget perai, makan perai. Beku arti Orogen tuh bisa dua kalian tuh mana, Dwi? Iya. Lebih saya kedua. Naik saya keretangnya nembok kok, gonceng tiga sampai barelek lah. Nggak lebih.